Bahasa Sundana harimau. Harimau. Batong. Oke guys, kita tetebakan bebasan Sunda bersama Barudak. Jadi setiap pertanyaan itu dapat Rp5.000. Oke, besti-bestiku. Tetebakan bebasan Sunda nama-nama binatang. Oke, nama-nama binatangnya. Bahasa Sundanya ayam. Ayam. Benar, ayam. Goceng. Bahasa Sundana ikan. Lauk. Ya, benar. Gas, Dapat goceng. Bahasa Sundana nyamuk. Rengit. Goceng, kalah, goceng. Goceng. Nah, goceng ya, goceng. Goceng. Ya. Bahasa Sundana harimau. Harimau. Batong. Itu harimau. Mau. Benar, maung. Kayak nyaho. Ya, goceng. Sip. Genep ribu, ya, Bang, guys. Kita mana seribuan teh? Rp5.000. Iya, Leuwih, beda, Bos. Oh, iya, itu maksudnya. Iya, Inggris Pak jadi 10.000 kan eta.